Northeast Dialogue to me amutam lokchari. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi ko ina pudun lakchari ba topic si Prime Minister Narendra Modi na hum suba mahaki hat-trick government asigi numit chamani suba numit ngasi si haiba numit chiga mari leina 100 day of Prime Minister Modi gi ahum suba magi government jigi chaman suba numit chida tongon promise me amama ai dare magna lakador bu numit chaman ji sigi manungda lakut kini haba thabuk mayam amakak man promise to gi haiba promising du galoina haju pau da mana active to gi waje kari kari no haiba du gi chawk observation ama madu examine to no gi pandam da amasung haju ji manipur da chahi amma hena changselak laba conflict asigi waration ama propong amdana leiba aduga public sing da yam chawna khoisau no ba aduga public te yamna chawna chaman na ba ai khogi fibam ama da leiba sigi situation sida government of India na how can we chamani ki manung sida Manipur issue si address to gani habi ki madu ki wasak adu su fulfill to bang ambra haba wang mayam sini not just Manipur ki context khakte na India ki context mayam sida punna ni na ki pandam na sige dialogue ki topic si center bani aduga ngasi si 100 days su bagi oina India ki Union Home Minister Sri AMIT SHAH'S people mahaki press briefing amada Manipur gi matang lakpa wahang da mahak na kungi pa paukum mayam adu ki matang na khanna nabi ki damang ta sunga sige dialogue ki topic si center bani amuka na mayam taram actually lo nang sige Northeast Dialogue ta sharu gabina gi tang election beri Manipur ki sangnai experts taram nok chege amusu kai khunu buchege ahmada taram nok cheri Manipur ki sangnai ba public personality ekoi senior advocate Pabung Khaidem bani hanagi Manipur State Human Rights Commission ki acting chairperson obiram bani hojik na ekoi gi taragi chaisu haiba civil society organization asigi chairman gi thokai bubi Pabung taram nok cheri kai khunu bucheri taram lokse ge another public personality of Manipur ki sangnai ra socio-political commentator matam ki tholi ba socio-political issues mayam da tatna comment to bi ba ai ko ge masigi ba multi-dimensional observation mayam pi bi ba sangnai ra socio-political commentator ni Pabung Pasang Sonamani Pabung taram lokse kai khunu bacheri. Thank you very much for joining us loina Manipur ki sangnai ra ba ai ko ge advocate amo ibete na all Manipur Bar Association hai ba yamna prestigious organization asigi president ki thawai pu bi ba ai ko ge Oza PUYAM TOMCHA Oza Butaram Nokcheri kai khunu bocheri. Thank you very much Oza. Aham bazi ai pongmani da laksage pongmani da laktringi mamang da ai chawakpa brief report ama khatang pijage ngasi si 100 day of Prime Minister Modi gi ahum suba government hat-trick government have tare masigi achievement mayam ama celebrate tori BJP government gi maki dige at the same time opposition political party mayam ama react tori BJP gi promise mayam ama achieve to bungam gi have gi mapoina Prime Minister Modi gi maki dige especially BJP gi maki dige law river kholausi how gi benefit chamani si da India gi achouba project taraga nithoi initiate to bungam gi have sini aduga economic reform sida maruina angel tax si 31% abolish tokre aduga corporate tax si aduga foreign companies sing dagi 40% dagi 35 ta 100 gre haibani masina ekoi 1000 crore gi venture capital sagalak no khona bada yamna chauna khudong sabam piraga ne haibani infrastructural development da yam chauna ekoi gi ahong project no bi da muta khongthang mayam local maruina 3 lakh crore gi value ega project sing approved tawre haibani masigi mathakta ekoi gi MSME da muda loan si hana piram ba 10 lakhs tagi 20 lakhs te hekale haibani aduga mathang the green initiative si da Ayodhya amri tonga ba 16 city mayam si model solar cities oine semkola kan haibani aduga housing da 3 lakh crore new houses sing sanabagi pandam housing thambalo shal haibani innovation and entrepreneurship ta amadi tonga be area da ekogi haiba government si achievement lakh re haibani masigi iroina hanagi promise mayam haibata re agenda oine thamgi bazi National Plan for 2047 the expressway network 50,000 kilometers ki sample nabagi plan aduga railway gi aikogi metro gi plan mayam ama yam gre masigi plan mayam se ay adu da yam sang chalu ragadi aikogi ngasigi dialogue si da ikoi matam hena lowrani hai tare aduna tension jage horen matang matang da ipusun rakke mayam gi damakta aduga hauju ko ina mayam da breaking news one pizza ya ba pawmana Delhi gi hanagi chief minister India gi oina khwaidigi masak naiba very popular chief minister ne haiba Aam Aadmi Party gi Arvind Kejriwal maki mafam digi resign tawre aduga Arvind Kejriwal gi cabinet minister gi manung da chaliba education minister oiriba RTC na hojik Delhi gi anoba chief minister oina wasak logre ekogi anoba chief minister oiragani habani aduga prime minister hanagi chief minister oiramba Arvind Kejriwal magi mafam dagi resign tokre aduga ngasi se pabung da lakse ningu question se
India Union Home Minister AMIT SHAH'S अखोगी महांगोंदा हंगबा मणिपुर की लेरिबा अखोगी इश्यूज की मतंगदा हंगबा अमसुंग मणिपुर की मतंगदा 100 डे की मोगी प्रॉमिस अमखक लाइखिबसी की मतंगदा हंगबा वाहंग अमगी पाउखुमदा अहानबा यामना मरुइबसी Manipur Chief Minister resigned to Gudran Triganto with Rahibagi, Masigi, Achova question number Manipugi, local papers, Mayamda, then national media, Mayam, even Governor Unabagi Matang, the resignation tender to Organica and Hainagi Bapok, Changzi Yawe, Madura Tawaton, removes Mayama, the Manipugi Chief Minister Shindor Kani, Habagi, Tazabalaina, Haidna Chingba, Tomato for Mayam and the Gibele. Matansida Manipugi Chief Minister resignation, Tobagi, rumor Haidanama Palapakanda. India Union Home Minister na resignation kya haidana mana amahangi base aduga ngasagi madugi wafam habe tare mayam na sida sagali waton on speculation mayam za masi vestless oibagi mawong amakhak maduri indicate to base pawung ahamada masi kari fawbi ahamada resignation tawni tawrabe yai haidana mayam na dum message tawni aduga madu chumda basu yai aduga mana tawroya na hairabani na tawgadaba miduna haibana tabani na Toro career resignation no, Hainamana Kangam Tare Misana. Adugi Port Aduda, Adudi Todona, Rubanate, Togadra, and the Toro and Aduga. On a regiment of Masana Sumatam Karimamang, I resigned Chung Toro and saying Higher Nina resigned to be question does not arise. Mayam Yada than a num than a toe and Bacol and Bama Torgana or the co. Adunataba Masana, I talk a gay, Hibesimity or Roy. Centerna to Hirakpa, Natraga, Adumba, my uncle pressure, man, Kangwangam, the Nata Wuduna, otherwise, Matopi question arise to there, Maduna, do you hand me go hang to Lere? Pong the Matangida, a Kidakanjaning Bazi, Manipuri Chief Minister resignation, Togadra Hibagi, Wafam Zida, AIC Sina, Yamkanda, Manipuri Chief Minister, Lotokodoni, Hedana, Jairam Rames, even Priyanka Gandhi, Tongan Congress, Moko Tumbu, even Manipugi. MP Alfred Attorney Power in the Parliament, high wafam sing lake. Matang Sita, Congress, Amso opposition gi, Manipugi Price Chief Minister Lotoka have a demand labor. Aduga BJP gi Hojik Lady, ruling party Sida, Equity Chief Minister Mayokta Tonganba, a minister, the MLA Mayam, Malay Haydana Mayam, the Pana by Hepatari, made their reporting the Masi Mayam, Sigi Marakta, Manipugi Chief Minister, Center to Lotok by Yai, having wafam, Amakam Mayam, the Nanga Sivati, Pungasi, Union Home Minister na, P. River, Mahaki Getcher Habatare. Mahaki Mong Mataduna, Manipuri Chief Minister, Silotopugi PUYAM, near future the late have a similar commanding be. Yay, Ado Yamana Maru deda. Okay. Ado de Mon Lotor, Gadum Lore. Adeda Lotopum Toy talk there, have it to the Quena, do that Uba, do Chumdre, my am no opposition, Natraga, Micham Prasana, Nine Roaching, the Heidi Badi, Martin Mitama, we begin up Tabuk to Amabauto Dramnina. Routine Oirabanina, Chumichang, Hawaii Changway, Mitagara, Pibigich, Oiragadi, Adudi talk on a parade, they could go on Haidana. Natragan Subchana, Nana Toro, Adu de Kumam, Lepage, Hibanaba, Adurman, Tobungam Jadre, Conco Loina Punchele, Unified Commanding on the Gelote, Haiba, Adusha Angak Papa Namanaba, Mana Topo or Darmagi, Government Topo or Dar Governor giving the Topo or Dar Adubo. I want to get a talk. I can't look to Iba. As I said, I will get my name, High Court, some individual in a current more that talk again. Mawanda, Unified Command, Pipe, a day, I say. I took a Unified Command, Adamna, with the Chakatam Teco. Unified Command, Habitude, Statutory, Posamanate, Constitutional Posamanate, CD Chumnigi, Miar, Executive Order, Amana, Officer Ama, Karakang, Ibaritar, IPS Amada, Nangatang por SIT, Semugumani, Special Investigation Team Mama, SPM, Nang Litoro, and Tokpugumana, Dakal, Nang Toro, no toy, Hibisuyaba. Aduna Adugumba, Maya Mama, Oidaba Pataba, Maya Mama, Hibisina. Mabu Sawatpa Mayam Amana, Mabu Yaning Lamba, Papa Toyana, Hogalapa, Yaning Lamba, Mayam Amana, Matabuk Tobang Amdre, Natragang Amjadre, Natragang Amanjadre, Hibanina, Mana Labor Share, Equimang Tanabo Oibra, Hibaduna Hibanaba, Adubu, Chapchan and Patron, Tabuk Tobungam of the Adumak Yayaba, Aduna, Matopam Toy, talk there, Hibido. Lady situation, Hibani, at the man, I did some talk to oil at the center to Solo, a low to it is up to them. Okay, I don't know. I think I call Macam Tantar, Kiga Bokido. How they 100 day, Masigi, Quaima Rodi,
BJP की 100 day की प्रोग्राम BJP की कनोगी नरेंद्र मोदी की नुमित चामनी भागी मनुंग तौगदब मयाम अमा हाइरी याबको इंडिया की ओइना सी मनुंग मणिपुर की नेना लाइगे सोइदना अमा खक्तंग यावरे याबा मणिपुर की हुजिके ओलिबा सिचुएशन से मसी सॉल्व तौगनी हाइबना याबा अदो हुजिके अमित शाहना से हाइरी बाय खोइना ताबदा मैम नेशनल कनोदे इलेक्ट्रॉनिक मेडा सिंह हाइरी से करीनोमा हाइरी से बॉर्डर फेंसिंग तौबा होरे कुंथ्रा लोरे किलोमीटर कुंथ्रा लिसिंग चांगा तौबगी पैसा काइथोक्तना लेरे अदगिदि एफएमआर दो स्क्रैप तौरे चना 100 बिसा नतर दिचंग या 100 मफम मफम चाबदा सीआरपीएफ डिप्लॉय तौरे अदुगा मरि सुबदा गवर्नमेंट इंडिया ना कुकी मैतेगा ग्रुप याना हनना कन्न होनरी रोड मेट सेमी है 100 day की मणिपुर के प्रॉब्लम सॉल्व तौनने टेररिस्ट मैम लाक्सनब तौगनी चुरचानपुर मैते तहन यागनी तेंगनोपल तहन यागनी कांगपोक्पी तहन यागनी ऑन द हैंड ओरिजिनल कुकी वैली लेरमदो मोइसु हंजिल हंगनी मेथड से लोरे हाइना हाइगदब एरिया सिना नाकन्ना थंगरगा आई संबल खानी अदगे सन चंगपद थिंगनी चंगब याते हाइरनी अदुदगे ngananaba CRPF mayam ama thamani aduga wari sanaba hotnari haiba sigumba namthak ama aikhoida tawriaba adu aikhoidi napsuri na kanma khunai ni na mantri mandol mayam sin as lauthokare AMIT SHAH'S na losinaba hotnari samban khabi ga dawre aigi pana aigi kholdu tu samban khaba tu achau bathabak amane ne aigi lai lai su tambe ki foreign na thagane adu tawgani imong manu ki income masuk tawni koni haiba nataba samban khare san changdanaba mitop changdanaba FMR tawre aduna achau bathaba tawre aduga CRPF ngak nanaba Manipur da onchin dana ngak nanaba aduga magi thamme adu wali sanna ba honari ta haidana chumna pangai haibese aikoi gumba senior citizen lawful citizen oiba aikoi nati masi nokning ya bako sarkar amagi chogatpa bi question nate Pabung matang sida ai question aroi question noina haitare first round sida hangjening baje ai oren pabung lakpai khudung jaba si loraga pabung gi handak tara gi se chugi mathakta ai ki even pabung da lakhiba ai ki tonga tonga allegation mayam se ai lakse ge haitare mathang gi round da adu pabung handak ki first round sida pabung da lakjening baje pabung senior citizen amani aduga tonga tonga da capacity da Manipur gi yam responsible oiba thabuk mayam to wiraba misakni pabung Manipur gi peoples na handak prime minister Modi gi mimi chamani gi manungda अखोगी मणिपुर की दमक पांथोपीरकनी हाइदना खंजबा आसा मयामसे ngasi home minister na thamgriba mahaki press briefing da madu reflect awena khanbibra and again in the last 100 days da pabung akhoi India government na Manipur gi issue si resolve to nangai gi damakta yamna effective and efficient oiba initiative sing lokhot ki haidana pabung thajab thambra lekte asaina aina hali duni 100 days gida point amaka program amaka panmaduni aduga aseng badi last presidential address ta panmaduna khwaidigi maru oyaba adudi government soidana tawdaba yadrabani aduda Manipur haiba wahem ta yaude aba chumi moi BJP na haiba ya Kerala ju pande adugi lam state ko timang loin pangadroi moi pallu oyaba but Manipur se achauba irang ama mi chani angkai gi mathakta chere mi lising humpu gi lepham leitre yum lising taruk tare mai thagre aduga koi gi population transfer tore jati amaga gi lepham se tokai na khai doktana adugumba yamna phatta bamong amada leiri base masibu president gi wangang bada yaudraga chumni program ama se mada Manipur gi so ama happy ni da adu bauda koi na penjeri ni na koi di Napsuri ki kunai ni na sabas prime minister no wahai ma haire ai koi gi adu tawa yengbi ni tang hai badai ko chi panghau da harau ba thagat pasi maram sadane hen thagat pa pol amana aba ba sabak to budi well and good adu haire ka loire henjin na kari no ba samban ma kha bada FMR ma kanu to bada result PF to re Manipur dum to no bai ko khanari dang hai ka kari khanari no so yaude miyam da khan bom dong ko gi lu ching ba kana ko re MLA tara Manipur thogai ba pamata do kaudana themabra taude Manipur ge MLA tai kaurabra themde BJP ge manung da leiriba mam si taisana na ba taurabra taude
aduga Manipur thogai gida ba mantri ani na ngang madasu adum yengdran le aduna Manipur side kuki na thogai na ba hona ba nate BJP na BJP ki mantri mandol ki marakta moi kharna tawbaside moi na yare haidana assurance pi thokpa ka chap manare central government na so action laude Manipur government so laude BJP ki national leadership na so natraga Manipur ki leadership na so action laude ba par manduna short comment am talo jage babung why kai gino babung na haiba central government na su joge BJP government sina Manipur ki matang da serious oite action am talo de haise why kai ginen khan bi babung oh Manipur se kupna khanda ba kupna khande Manipur se kan khan bi de ai tau jo tawni tau jo ba du na ba okay ai oza tomcha da lak se oza ai babung ki comment sim oza da ai thamjara ke babung oza Manipur thugai na bu hona baje kuki na thugai na bu hona banate BJP ki मंत्री मंडल सिंह थुगाइने बुहोना बनी कुकी दिन लगा अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिंह मणिपुर जे मवा लौदे थवा सादे हाइबनी कई हेबिनिंग आई वाखलदे मणिपुर से मयाम लुमना लौगना ने हजिके प्रॉब्लम से मोयना सॉल्व खांगदौ तौद्रिसे ममदि कइनो दा हजिकसे अखोइना नैनाबना तोंगान बमनिको हजिक नेशनल मीडिया दा नैनाबा मतमदा कुकी गी इंटेलेक्चुअल किंगना वासे यम ngang वासिंगांग मतुंग ने मोइनि करी हागे हबदो को मणिपुर से सही चामगी मांग दे ब्रिटिश ना कुकी दे पिथो ममने हागुमो को मणिपुर से सही तरे खुंदाको मतम दा कुकी ना गागला इने ना हाबगुम को आराम हिस्ट्री से तौरगा तौरे हते अतोपम ना इंडिया की एक इस पॉलिसी की मतुंग ना लंबी से हम सांग सेमरे को सेम लोरे फनेयाम ना मणिपुर मनुंग दसु मसी हौजी या मरु ओयदना सेमेने अदु मसी हौजिकी मोइना सेमंबा आसाजे साइगे खुइगे मरुइना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग द खुद थाबा हाइतार को मसी अखोय याम लुमना लौदबा यादे को टेररिस्ट को नार्को टेररिस्ट सिंग जे क्यामु यामना मपांगल लेगे हाबजे पृथ्वी की मफम मतैदे यंबिउ को साउथ अफ्रीका की कंट्री सिंग दे यंबिउ मोइसिने बा ख्वादिगी मरुइबा सरकार ठुगाइबा ngamiba लान होबा ngamiba से मुखोई कांगबुसिने को अदना नार्को टेररिस्ट सिंगसिना ngसागी अखोगी इंडिया की मोगी जियो पॉलिटिक्स की कनो गेम से यौसल लगा मखोगी ओजबा हाइतारे नाक चासन बा हाइतारे को नाक सिने हेन चावग्रे बजिकति को अदना जोर मपुमदि दगी ngसागी मागी नाकन द चानरिबा नाक सिने को पैसा थाना बजे हेंगलकना होजी जोर काइबने बजाम समना हर तोंगनरे पोचे को सिगी मतंग सिदा ngसागी अखोगी मणिपुर से को यामना लाइबा स्टेट अमा ओइबा तारगदी कनो से इरांग जे सुमाइना सुकल्लो अदुगा होजिक तसेंगना कंसागी कनो की लाकु मतम सिदा साई 100 डेज की प्रोग्राम से ngasi अखोगी को ऑनरेबल अमित शाह ना हाइरिदो मदु फै लोंग टाम ने अदुबो प्रजा की माइकेदगी याम पामबदी करिनो हाना हाइबा मतमदा होजिक की ओइबो को ड्रोन बॉम्बिंग तोरिबा होजिक नुंती की जिरिबाम द कापी हाइबा मकोइना एरिया डोमिनेशन तौना होनरेबा अदि मोइना अखोगी मनुंग दे इथिनिक क्लिंसिंग तौदना मिटेइ सिंग को याम समना द कम्युनिटी अम मुथतना नबो होनरिसे मणिपुर जे होलि काइदे भौजे मोरेदा तो ग्रुप लोइ चतपा या को मिटेइ मुस्लिम पांगन सिंग चतपा या अदिगी को खुम पांदि लायो मयांग हाइब तारे को मयांग सिंग चतपा या अदिगी नागा मयाम चतपा या मिटेइ खक्तने मोइना थिंगसे अमका को याम मरुइबा डोमिनेंट कम्युनिटी अमा मोइना मुथतना नबो होनरपसिदा मो करिमता ngang मसिमदि अखोइ पेंदे अदिगा तोपा मना मोइना होजे हारिबो को बॉर्डर फेंसिंग जाम फैबा अखोइना हंगिंगना फैबा फेंसिंग जी तौरनेबा फेंसिंग जी मनुंग कना थमदुइनो चंगिबा मयाम जी कमाइ तौदुइनो असगे इमिग्रेट मयाम चंगेदन को असि कमाइ तौदुइनो असगे होय अदुमति मोइना होजि को स्ट्रेटेजिकली मोय होजि हाइरु तारगदि इरांग हेंगलकने हाइ दबो ओइरंगदा अदुबदि तोंगानबमदि को अदे मो अतोपम होजि बॉर्डर फेंसिंग जे मिजोराम कांगबुना मदो एस बॉर्डर फेंसिंग तौरोइदबने अदगे एनआरसी तौरोइदने हारमदि मोय मिजो द लेबा मोय लाइ ग्रुप हाइ को कनानो दि खंद्रे अदुगी कांगबुदिनदि मोय जि सगुलेबो को बॉर्डर फेंसिंग तौदौने अना अदमाय तौदना मसिगी होजि पोट लैरिसिदा अदुगो तसेंगना सही को होजि कनो होय कनो ना चिंदना अमनी थबक्तना अमनी अखोइना को चिंदसु पलनिंगे होजि की लैरिबा अखोइगी को अखोइगी नोमगी सोक्थरैबा अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिंग असि ngarang खतनि खर इंगबसे को अदमा ऑनरेबल अमित शाह ना हाइबा मतम दे सखोइ नोमय कामना दबसे निमिनि सुरे का हाइरे को असिदि मोय कनाना हाइरिबो न होजि जिरि द कापिसिदि जिरि लेप्तेना अदो सी पाउ से लाना पीरिब्रा नत्रगा लाना हाइरिब्रा हाइबा मका दुगा अतोपना कनो त को मय भलनरेबल एरिया दा सगे खुगी को सीआरपीएफ सिनबा हौरे हाय हो सिनबसु ओरमसनु को अदुगा तबुदबो अखोगी हेक मेयंग ददि को सगे हुजिकी तौरिबा खुगी कनो से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡꯃꯨꯠ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯀ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯁꯣꯟꯅ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ sigumba pose udaba aduga tasengna hujiki leiriba Manipur thoiba problem ji sapchana tawdaba aduga ngasai ko pochai maman handabagi matang dagadi samoin haibse ko khoi kano se khoi mogi army ki canteen gum haitare ko canteen ji taraga kano mai da tatro man ko tatu ki sing de su tawni tampak ta su tawni pan kana aduna kai dogdori mino natra adi hujiki tasengna huji oza dai question amda oza mark than hangjening baji oza अखोई पीपल ना मणिपुरी मियाम ना है तारे बीजेपी की अहम सुब गवर्नमेंट सिदगी एक्सपेक्ट तौबजे हौगिबुनि मि चामनि सिदा सोइदना पांथोपिरकनि न खनबा थबक सिंजे पांथोपिरे एन ओजाना खनबिबा ओजाना सु याम सीरियस ओइने खाइबिरि अदु माइन खनबिब्रा एंड अगेन ngasi मक्की अखोई अमित शाह की माना पिगिबा मागी इंटरव्यू ब्रीफिंग दुदि ओजाना अखोई मणिपुर की इश्यूज मैम अम रिफ्लेक्ट तौरक्ति हाइबगी ओफम अमदि ओजाना पनबिरि नाउ माय क्वेश्चन ओजादा लाक्सेदिंग बसिना हौखिबा अखोई मणिपुर गवर्नर जे अखोई मणिपुर चीफ मिनिस्टर अमदि रूलिंग एमएलए सिंग उनरगा तोंगान बा पॉइंट मैम अम याव मेमोरेंडम अम पिसंगी बजे मदुदि यावगिबा वाफम सिंगसे ngasi यूनियन होम मिनिस्टर न फोंगदोर इबा महाकी प्रेस मीट फोंगदोर इबा वाफम सिंगसिदा मदुगी ममी ताई न खनबिबा करि हाबिनि masi ngasa aina hajeudane hojik kyo tasengna khoi je yam naraba society bne ko na abasida ngasa ki ko long term ma so term ma ani se ibum thoeba long term gi di ai di khara ga di ko tawro ban khale maram 100 point sing rang de nate ngasa gi moi ko khoi gi tender hana lokthokre nong chai khana nei no haijebne ngasa gi khoi border fencing gi hana muk ta torok to mong da tender lokthokre ko sidai sibokti khar ne na khab su hogre adi ekano si ko mai immigrant khandokani hada adudi long term ne hojik hojik lai ribase sidadi aina khallu bagi mathok ta de kana khoi mitta kari urage no da mitta ude habani da mitta ude thabak tawde ko yam samna habda nahan gi kano bum thadari ba mafam du da ngasai gi changjin da ngasai gi sanitizer adui mo to ko hojima pang gi media da ne na kum tab da si akhoi gi jo asoi ba khar di lai da na je kanu akhoi si irang to ko irang to matam da ngasai ko akhoi SP haibra atugi gari da nongoi kapsali nongrang adugi poto ji national media da am phatten thogle hoji am phatten thogle mi na akhoi da bom thadre ido adide sidi normal ne sona kan se dum kapi ba haibe yana na aduna de akhoi da haininge ba sidi de irang hoiba nongoi kapi sing du kuki na pisa pirak pa bi akhoi da hangning bam yaure ba man bi kaino da akhoi gi akhoi da yam thina tawri ba poto mi gi asumna khang gi nuai na ba thabak se akhoi na irang hogduna lei tampak de irang hogduna lei re ba adi mo hoji nahan gi akhoi gi keno da pisan base ko adu pidring da akhoi gi ko keno aram bai tengol na tawduna akhoi gi kangla da wase ki bile ko adu wase ibe potu su thabok na pangtok tabra akhoi khangdri adu nai na ba yari nahan gi moina akhoi gi ko honorable chief minister ama su magi cabinet magi colleague myam chatna governor da chief secretary adu na kai dori ge se akhoi ju nai na ba dum yai adu sites da ko tanja si da ko akhoi kari utningi bno khamde adi tanja si da government ji inthu da adi have mo ngam ju la ko dong to ba government inthu me tang si da oza last and final question oza da hangjening baje ngasi si akhoi gi union home minister Sri AMIT SHAH na mangon da have direct ngasai gi akhoi journalist ni ngasai hangbo wangdo manipur me tang da hangkan da madugi summary me pera da resignation of the chief minister da palakan da resignation gi me tang da wang akhoi gi yamna sawung na haitar with a warning face asaw mai thong ma loina na home minister na akhoi gi journalist da question tawgi baje madudagi hojiki public ki ngasai gi lai speculation ngasi gi political drama mayam ama marak sida ya de adagi sindokani sinto oi resignation tawni tawroina leiramba mayam jimadi nakhai senga bra haiba ngasai akhoi pabung kaina ju mani na ju pangre oza kamain observe tawbi madu metang di ko sinda bje akhoi ngasi ngarang de natte da akhoi na kanu gi legislature gi ko vote ka gi ma na sana bje honorable sang kasing gi matam da yadi hai kana kana lokthur ke upai lite da moi machine
तौर मैं इंथुनबने मैं हुंबूसी नत्रगदि अखोई प्रजाना यादे हाइदना तौबुदुदि आइदि इंडिया दि मधु कु मतेदि तौब ngमोइद्रेन खलि मरमदि कइनोदा मपान लेबाक्तदि को गवर्नमेंट से पामदा कांदा मयाम लान होदना कु तौब या इंडिया दा चावग्रब डेमोक्रेसी दा कु गी पाइ मफमदि लेते अदुगो तौदुबो कन यादे हाइदना लौथोकसे प्रजाना लांग लौथोकदमते ngसागी मोगी एमएलए मयाम दन लौथोकपिगदौनेबा अदुनेबा ngसागी अखोई रिसांगसे लौथोक सुंगा याद्र कांदा को मोइ मयाम लोइ तौगा पाउनि पामजादना ओइदिदुनेबा अदा अमाय तौदना दि ममांगिदा अखोई को ऑनरेबल इबू बिगी मतमदा लौथोकनी हाय ngमगिब्रने किसु सिगी मरमदि कइनोदा इंडिया दा लेबा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मतुंगिनदी vote pu काग्रगदि चाहि मंगा सिदि को करिगुंबा सेक्टर ना मतममदा कांग्रेस ना याम चाउना पालिंगदि प्रेसिडेंट रूल से याम तोइना थम्मि को मोइना पामदबा सरकार से लाकवाना तोइदा मुथत अदुगा एकता गवर्नमेंट सिनबे थबक तो दो हौजिक मक्ति मसिगी प्रेसिडेंट रूल से चलागिदबा याम कुइरेबा मरमदि कइनोदा मसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा पोनी मसिदि यारिगि सिजना रोदबने हादना हौजिकी मसिगी पोदम लेबा अदुना हौजिकी मोइना फनेयामना हाइरगजु अमा फनेयामना तौगजु को लेबाक लांगोन तोंगामदमने मदुमगना ngसागी को लीडर सिनबा नत्रग सिनबदबा हाइदुदि अखोइना उदना लाए अदुदि कैसु नतबदा हौजिकी को कनोना नार्को टेररिस्ट ना अखोइगी मितेगी मथेक्ता लान तारपसिदा ngसागी अखोइगी को कनोजि थैगिबा याननबा तौबो इरांग ओइना उरकपदों तौरेबा अदुनाने बाइ खोइना नान हाइबदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होइना तौबो मतमदसु को याम फजना तौबियु दि प्रजादा थोलगा वांगांग बियु प्रजा सिंजी एश्योरेंस म पिबियु दे अखोइ तामोमनि ना हौजि हाइदुने गवर्नमेंट म पामबि मथौगु तौबियु हाइबनेबा ngसाई ngमदो तोंगानबमनेबा अदुदा मसाई को ए सी गई सिदि तौरे सिदि आई ngमद्रे सी तौरे सी तौरे नम ngana nandi thole ko okay thola wa amdi ngani ba man tau tau matam du ko honorable chief minister ki da khoina hai ningdab je thokdo hek thokku matam da alien da thabe hai wai do adu mede hai ningdre ba ko adu mede lothok piro adu ga tau adu ki mahuta e smai tau na si taure se akoi gi si taure ai si bodi ngamdre po tu maram di lei ba mina pangai ba ne ba article 371C ki close to da yam bera ne ba du ne khoina hai je अखोई की मणिपुर ने स्टेट फुट फंगो मतम दा अदुगी कनो से स्पेशल प्रोविजन से कदबो हबचलुनबा मरम दि कनो दा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया से इट इज को मॉनिटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से अखोई काबु याबा दो मोना पावे इंबियोबा अदुना सिगी पोट मयाम से लेबने हिंदी के मयाम लेबा से हजिगी खुगी कारिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्रजा सिंग लोइना न सबिना गदबने बा माना ngमद्रे प्रजा न मतिंग पांगदोरिनेबा अदुना प्रजा की कॉन्फिडेंस लबयु अदुगा अखोई को ngमोइदबदा पंगाय हाइबदुनदी अंगांग अमनसु को पेट लावबमनसु थुप लावबमनसु नोकनबम ओइरेबा अदुदा अखोई दी माइने हाइदना अखोई थमजरिबिने अदुई तागदे अखोई हाइनिंगेबा असे अमन सुमाइना हाइरन दो तागदि करिनो लेबाक छि तौरेसे तमनि सुमिको जेमीना यामना क्रिटिसाइज तबो याबो पोतु दे अखोई तहनजरिंगदेबा अदु बुंगारांग हानदगी दी कितंग फगत प्रायना खंजे अदुबो जा लेमना दि थाबिगनो कईदम लाक्सके अखोई पाउंग सोनामनी दम लाक्सके पाउंग लाक्सनिंग बसी पाउंग ngasi amit shah'S statement do ai quote tawjege pabung ko here I quote recently Manipur da violence si hingsa gi thodok si numit hogiba numit humni sida thoki aduga madu nataba hogiba tha ahum sida hingsa gi thodok amada thokpa leite major incident amta thokpa leite sine hairiji aduga and aikoina sa tawi badudi high situation je under control da thu budum da purakani aduga local tribes ani habadi maitei amadi ethnic community ani je maitei amadi kuki ani ma hoju wari sanari aduga hoju leiriba racial violence si कांगलुप अनि के मरक थोप वायलेंस सी हिंसा सी डायलॉग तौदनदी सॉल्यूशन पुरप यारो है वफम जिने पबुंग हौजिक सी कुकी ग्रुप्स अमसुंग माइटे ग्रुप्स अनिमक्ता वारी सारी अदुगा हाइव इशू सी रिजॉल्व तौनबगी दमक्त रोड मैप अम सेमे हाइरे पबुंग इज अ बिग थिंग इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर ना हाइरिबसी हौखिबा था अहुम सिदा हंदकी नुमित हुमनी लेपना थोखिबे हिंसा की थौदोक सिनतना अतोप मेजर इंसिडेंट अमता थोखेदे अदुगा सिचुएशन से जो अंडर कंट्रोल लांगना होने है पार्ट अमा अनदर अमना डायलॉग नतना लेरिबो क्राइसिस के सॉल्यूशन अमा पुरप ngमोय अदुना मैती अमदी कुकी अनि वरी सानरे एंड देयर इज अ रोड मैप टू रिजॉल्व द क्राइसिस पौं करी हैविंग पॉइंट अनि सिदा मिराज अदो मुथाचरी इलिट सॉरी नोटिस विंडो के स्टॉप नमसो ngasiगी अखिगी सीनियर पैनलिस्ट and former chairman of human rights senior advocate Khaidem amadi ai marup ko AMBA ke president or video advocate Mr. TOMCHA and Malim Tabir Punisana Koknanjeri. Dialogue should carry on. To me, everybody should be seized from firing it. Number one. Number two, quite a lot of victims say government of India munna khangbam thoye. Akwai the unprepared
the unprepared means in the sense that chamna lejaba community ni. We are very accommodative. We are very, very considerate. Shown manate. Atubu Chin Cookie Jogi plan city. This is not that 1 year, 2 years back mamang the nate. This is from 5, 6, 7 decades onwards. Very, very quick covertly my plan nitori punamus. Anyway, mang majab mang re tum majab tungre amuk mase amuk kari haini koi am halore dabani. Now the question said the Honorable Home Minister. 142 crores ki Miami Home Minister has said 37, 38 departments all India manjing is now 10 million. I can you. Manangam the noble lady, manangam the matadokadamni. Ngami hide. Okay. Man a peace, but what kind of a peace? National Highway ani akoy chalan ba jadri, is it called the peace? We cannot sleep peacefully, is it called peace? Lupa tara mga lupa kunpiram ba enjang napido ngasi almost 70-80 rupees. 400% hangatana bajar the joli, thao indina pangdri, cheng indina pangdri, government ne kharkharpi rakot na tore. Is it a symptom of peace? Some hariga akoy national highway police complete thingrabanina. Only koi airline chipset shigi tamo only means is it called peace? Not at all. Akoi fundamental rights hing bagidi almost 90% kathal ga tham rebani. Aduna mase Bharat Sarkar ki interest thodok khandok na hanadigi lobham thokpani. 15, 16, 17 months it is too long. Tauri se hanadigi prepared oidan laktana waging war by this narco-terrorist people. And paisasu mokoina say example South America daga leiba drug narcotel mayam panamusin mayam primi lishing wire nong may pair narco gi paisa mayam singsin taudanam crowd funded on layer mapunsipno tausuma in mohane taure tahon mapunamase. Does she not know the government of India? Number one. Number two, no suspension of operation the lady ba. This chin cookie terrorists, these foreigners, no koi agreement the labor. You have not abrogated. Manipur government na jadi and Modi toyu. Why you have leniency on them? Only the law and order, is it the CRPC or Bharat ki Nyay Sanghita or Bharat Nagarik Nyay Sanghita, this Sanghita, so is it this 1860 only Bharat Nyay Sanghita, so only plainly mewing actara. A person who is khulla openly and overtly emboldenedly mean halibam rocket propeller grenade ka shame ga kui wrong long range ki putara mathanite wangba same ga tawna khotna tawri punamak. An officer like PC Nair, Lieutenant General, how bluntly, how such kind of a bias make a statement about Assam Rifle ki 45 Battalion ki Lieutenant General mana Director mana bo support mana bangangi bo wangsina takpadi. I am 100% sure that he must knew it before. Bharat Sarkar ne tori ba mi engshma phajana khangbadi Assam Rifle lei ba mi lishing lei ba se karim tan action logi ba se. Why Bharat Sarkar? What kind of a peace? Yes, you could not restore peace, Bharat Sarkar, but you have definitely made the pieces. Tohon bigano. To bujare Bharat Sarkar. Na koi line khangnu. Akoi na koi bijam respect to ine. Okay, Manipur government has become a totally handicapped. Kari tawuni to chairasu Kanadi, as long as koi bargi koi president sapna tumcha sam tapire chai mangale no moito ko loto posi roy because they have not committed any serious crime koi gi madatol yade. Or ministry change so baja lak baja chatok, it is okay fun gayaram chatok muto baja okay. Shigre mission der mukra mani hingam gidori ge. Adre masi to hai bitar badi. Okay. Ain hajo harbade Bharat government should be very serious. Government of India should be very serious. Very serious ogidamni. Union Home Minister na high give us a bamo. Housing like crisis see the violence have any call. Community any must violence they have any. So there cannot be any solution until there is a dialogue between them. Happening and again. Yes. Nupa aggressive ni amana
मागी locus tendency or my fundamental rights later thoine messaging cookie jona balkanized to a native people indigenous people pura chathok in the does the Bharat Sarkar not know pare Huran mitu ko terrorist ka koi Manipur government ki mako ka chief minister ka karamaine phamoga kari negotiation khoni to gudori se what is the role and responsibility of being a guardian of home minister or the government of India? Yes. Na koi why not you come in between? Na koi ki level intelligence ya pudamak lone khangi bane why you are covering up? कौन बात करेंगे किसके साथ और आप क्यों नहीं करते बीच में है वही इमलाइबा you take the pivotal role you sit in the middle you hear from both sides along with the documented evidences पुण्य who is chin cookie जो terrorist है विषय भारत सरकार जीवन कोई खंडर बने कोई नमित थिल्ल तक पताई तो this is a what we plan. I have two questions here. How you Manganisi amana since the last 16 months how give tara taruksida what is stopping the government of India to have a dialogue? Exactly Mashiro Bharat Sarkar se samjeng badam icham chamba khara leiba akuna no mai pai da akuna khara chamna leiba da khotpa se akoi sibu khara moi them toruga makhoi da khara thaido ga nungsiba gum khaji khara armed forces ke mayam and paramilitary force CAPF puna maksud tuminna lehirba se is it not the some sort of a signal from the government of India? अरे भाई कुछ मत करना देखते रहे ना देखते हैं कहाँ तक है तो अतुबले नो ये तो हम बार नात्र ने है उन्हें आमी human business no the तो है तो नहीं तो किधर बनी why RB is not active why this fellow PC Nair he is a lieutenant general so whatever he might be he was a director general that's so what क्या फर्क पड़ता है why he dared to speak that Shumain Tori Pulma said drone ka Halibu Siri Collins said that by the Chin cookie terrorists only by Manipur is Hayune. Why you didn't add this word? You are a commission officer of Indian Army and you have converted into a different. Is it because of that you are crowdfunded? Crowdfunded habits became powerful. Thousand crores people's mind can be changed, can be purchased. By size and no Vijani. 62,000 crores only because the Manipur government have more than 2 lakh 3 lakh crores in Assam Meghalaya ga Churachan sorry Mizoram da loini chai thok ron paisa puna musse makoi ge mean at the bureaucrats and retired bureaucrats completely along with the ministers Mizoram digi akoi me man pull whole Delhi se north block south block general bhavan prime people completely nongale nimita avse makona lore akoi bhatok pire akoi moni jeng bidre minority ko bi jeng bidre schedule type ki akoi entitled mode pishalo hai akoi budget for bidre akoi mi bo adchal akoi haijal ludi to some sort of soft corner Bharat Sarkar kari to khre na koi da koi na akoi ne koi ba kari to khre na koi independent legitimate ba according independent on legitimate country we want to go back to the pre-merger agreement. I dare to say that अब जो कुछ भी चाहे आपके न्याय संहिता कोई भी धारा में लगाओ न कोई ने भी जंग भी थी न कोई ने भी इंथोक ने थम्बी रे न कोई लंबी से चलन दे नेशनल हाईवे थिंग विच कना ने थिंग में मिर्जा not by this narco-terrorism because of government of India NHAI national highway से इंडिया गिनी यू कैनॉट प्रोटेक्ट आप इसका आपका ये रास्ते भी अपने खुल करके हमें चलने नहीं देते हैं कौन पाबंदी रखते हैं आपका लाखों 18 लाख के सिपाही कहाँ गए final question first round zida bawung dalak lak chani final question se union home minister gi mark statement here I quote again we have created a roadmap to solve the crisis housing crisis is solve to nabi gidam roadmap ama same habani adu government of India with the military strength which is the fourth in the world adu the world economy da taruk subada leiriba India na Manipur ki crisis se resolve to nabi gidam tha tara truk change ba roadmap am sembada so sigi tha taruk changba yam expensive oi ba yam mamal leiba roadmap se babung do you trust it? No, I don't buy that theory. भारत सरकार कुंभकर्ण था तरुक हगर पर सोते जाओ भारत सरकार मणिपुरी 1000 तो मरवा दो आपको क्या फर्क पड़ता है नो करी काई हम तो अपना कुर्सी में हम तो सत्ता में हम तो बिल्कुल हम सही बैठे हैं उगोंदा मैं खन मनते तो इच्छा जिसका है वो कर सकते थे
तो बीते करी तो गुनी अखोई लेंगा सुखर नुपा थोप ताई लेंगा सुखर ता पाइन चंग बताई नत्र थांग हाई बताई अमित शाह की ममांग द थांग हाई बताई चीफ मिनिस्टर साहब अखोई ngam उठ बताई नहीं साहब आई थांग हाई रिसनी मसे शांति से थोनो पोंग नत्र थांग हाई रंगमनी हाई भी मतम लाभ जाने तो मोई तो बको पददी मयाम की दन खोत लोइन तवी अखोई चुमन चंग जन हाई जो से मोई ता देने मोई ए मसे बिखानी बलाई हाई भी भात तो मोई ने खली नो मणिपुर गवर्नमेंट you flex your muscle नुपा हो भी तो कोई उठ पता बने जी को नो नो मसी यारो for a peace negotiator after the death you are inviting doctor मशीर में थोक ले your IB your SIB your special bureau minute to minute you knew it what did you do you didn't do anything अभी कितने लोगों को जान गवाए 60-70,000 that people are homeless तो फिर आप इनके जवाब क्या देंगे और फिर बोलते अब बातें करो किसका सा भारत सरकार आप बीच में बैठी है you come in the middle and let the it is not the Manipuri alone this is the whole Manipur 34 community represented na koi di we don't have any differentiate other community naga boygo ki ye kadi ati te sagai lerpun khoi we are all together because this is the factual fact peace lima family we accommodate everybody why government of India you seem to be so much sub corner for this chin cookie jo terrorist is it because some other special region what is the region what is the reason we're asking you what is the reason paung sonamani na hangi government of India da ai mathang si pamung mani da laksege pamung mani da lakse base pamung अखोई की ngasi dialogue की topic सिदगी कितंग नाथाइरा कान हजु full of emotion ने आइना उजबदा हाइबा तारे हजु अखोई की मैतै लोंसागा हाइबदो अखोई ngasi अखो पाबुंग सनामनी ना पाबुंग की रोल सिद ममिदा माले आई हजिक अखोई की एना पाबुंग द लाक्सनिंग वसे कितंग मसिदगी थैदोरा कान द हंदक की recent controversy हाइबा तारे पाबुंग involve तोरगा लाकपा एरिया जे अखोई पाबुंग सनामनी जु तारा की जे सुसि पुन यौमिना बने दो फोटो द पुन उगे हंदक से अदो मरुइना तरागी चैसुगी माइकैदगी हजिक मणिपुर की यूनिफाइड कमांड सी एखोगी मसिगी पावर से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर लेरी हाइबगी वाफम अमखक कमरी लेना थोखिबा प्रेस स्टेटमेंट अमग मरी लेना लाखिबा रिएक्शन अमगी मनुंगदा अनदर सिविल सोसाइटी People's Alliance for Peace and Progress Manipur हाइरिबा organization asigi maikidagi ekhoi pabungi mathaktani mapungina thariba press release se haugi September ki tang 13 da aduga September ki tang 15 da Manipur ki local daily sing amasung ekhoi media sing da pungnagi ba paw amakhakni mase mapungoina pabungi matang da haiba tare pabung do you respect pabung ai masidagi quote khara tawjaraga pabungi matang da maroina palivasi ahambada pabungna thamgriba wafam se pabungi ming masida ming mang natraga so masida loina yaure hai tare pabung ko ekhoi senseless deliberation hai basi pabungna masida thokriba press statement si senseless deliberation ni aduga public confusion create tawna bhona bani aduga miyambu dark and confused state amada thamna bhona bani haiba wafam amamba amasung ekhoi chamamna wafam amada miyam si thamna bhona bani haiba wafam amada achu ekhoi thamme aduga masigi mathakta pabungi matangda so called legal expert atawbudabu ngasi phawbagi oina legal case ama phawbo mahaki career da mai pakhidri aduga Manipur Human Rights Commission gi acted chairperson oina hanagi leiramba aduga ngasi phawbada no imminent case of memory have taken up haibam su yaure chairperson amo oina leiringai matam dazu masak naiba case ama phawba lakholamdabagi wafam aduga mahaki present capacity da as a ekhoi taragi chaisugi chairperson oina leiraga table talk organization aduga awa pothanaba amasung isagi popularity tanaba honabada taragi chaisugi haiba organization ki chairperson amoina su work tawba haiba wafam yamna akan wafam singni palije aduga mamangda electoral politics su mahaki laibak yengure adubu yam sathi ba film da ekhoi maithi ba nangki gaiba gi wafam mayam pabung palai ko sigi wafam mayam jiga loina na pabung mapung oina sida laiba substantial toriba point sidi hauju Manipur ki chief minister ji unified command gi matang sida di mahaki functional role amata leite haiba wafam juni pabung laise pabung kamai react tobini why I ge waiba pon sida di react tongning da bani I will take necessary legal action. Aduna amal jare ko. Aduga tarai chechu oina aina taba ko chairman na adumba statement ama thong gani. Sira hayang la ama thorak ani. Aduna leiri badi yama kopati haira roi. Moina kanu tau khini singdok khini. Hojik leiri ba pod se
hui na khonga bada godana khongba hai ba malibra yum masida yumbu dunga I ba celibasi hui na khonga dab ne ba azuda gadha sina matawi rai litana mi change hai dana gadana khongya ba ko azuna hui na khonga bada gadana khongma du tai khangta da na tawri mi karino PAPPM kada lebno karino for the last yankai chai yankai ke tare lomsi ai mayamgi Manipur college da secretary oibedagi chhatri andolon da jail changba huba 68 69 do rangani kawre lawarin kam group ki adudigi hauna tawrapasina yankai taruk kum surabra asu maina miyamgi tawdna lakpa human right tawdra lakpa adudigi hullibudu dai khumning da bani nangna palakpaduna ai kara haining bani kano da khabar da maktadi direct hojiki phajata bolonda sing ha legal case am ngam khidaba ha du toba hi du yaurak te ba khabar da di adu da nangna haira bani na hoji phawbada lakpa sida aina ukil orapada aigi ming chalak pa haigedra mayamna khangbi ripse because of criminal cases thousands of criminal cases including Manipur ke lal hubni haiba revolutionary sing bisesor dege horaga adudigi baji bon bi ene mayam na khangna badudigi horaga adudigi di atai prepare ki leiriba mayam amma maru ai kharaba mayam adudi ane sen IM gi rising gi aduga ungmanten akoi ate main leiripse asigi advice pi ba amma tawba adugi case mama thengna laktana case tu yam thengna ramna kaya amangam kaya amangamde musal tam natra adudigi sanare buket orak pa haibe se nangna hahen bagi wani tawse ai gi sa thagat bagi boina tawse haining dabani sanare buket oiba 2015 la 14 la kaure adudi Manipur high court level rapodigi oibe se masi judgment tara pi gedam ne aba yam phajaba aina lepkiba ya da yaugiba ACC da yaugiba natraga yaudaba adugi megi mayam mapung phaba judgment public interest litigation on lepkiba murder trial lepkiba rape ki lepkiba narol underground moina terrorist ne claim toba natkidaba mayam masigi lepa duna maram oidana Khaidem mani ana mayam na haibi bana ba pangjadraba haijadraba aise chumi I am not claiming that I am a legal expert. Legal expert ne kadang su claim tawde ai di chana boken ai yam khanga bane na chu hai ki de kadang da ai ai bu ai lo da di lo gi satra mo ina khangje dra ba ai ki knowledge da lai bi di sini hai da pi ba ngak tani aduna adugi era du da henjin hai bu ma machin thir ban du action lo ri da bi maram leite adu ya ne chu bada hoji ke hari ben lai commission na masak to thabuk to gi de kwai di ki chaw ba thabuk ma am tawi kari tawra naharol laloba insurgency singa political settlement pura haibesi aina to omdagi mama August talan thoidu warame subject to correction 2022 gi ajida government of Manipur da recommend tawrami political settlement por na bo no even honorable chief minister da last year namit about a pichalami 31st August loibani 2022 gi mayam tawraga adegi shanti gi purakna ba aduga ama tawna ba aikogi peace and reconciliation commission ama semu haidana haigem moi tawdamna amani ko adudegi ban maram moidana economy blockade na maram moidana madu honorable chief minister chu yaning hibani yanan ba gi onabada 2018 ge duda aduna madu recommend tawgani haibasida economy blockade general strike tawbase economy blockade amsung banse masi Supreme Court na yadi hairabani na Kerala High Court tegil aga yadi hairabani na state of Manipur na masi gi punishment tongna ba koi economic blockade se masi thingna ba maril na ba lo am semu hayal jing ra nan semani haibiti tare aina haibiti ko rambe onam da bi then abasa ba lok thok na ba recommend tawi aduda khal them na thani hom de leraga police station tarama pandagi lok thok le haidana DGP maming du kaure record lebani aduna piraktana narol issue solution ba political dialogue ki hojima ki leitri aduma du sulakani hoji ki surrender to haleraga tawni khone na haibadigi adudi chumde haiduna pigi bele madugi port ado
hauji ai motadi pangthuk prang khali adu punam to haidana ai commission le yam tawra bani ma am na taw taw mayam adike case am le ba ne haidana ai phutani to gada ba mi du na te ba nang na hairak pagi matungina khangde da ba mi chingda khangning ba du na ba aduna adugo meki port adu da hauji ki adike human right commission da mayam hano oi ba hauji oi bisulone tabiro 98 tagi langkhalak pado aduna hauji phauba aigi matung da su tama mauji chatpa hore na UB sahana loi gale dano ko hauji chu chathari dana siba munung de annual report ama phong ba se compulsory na ba human right na chai kuding gi to do annual report peraga government assembly the table to gadabani madugi siba ba action lo re lo de chi khunggadam na mase mamang da su matung da su amukta annual report phong gi accept aigi matam da 2021 21 22 asi phong di besi natana aduna sigumba hana toram da ba ko na su torak tri ba matung da di torak pa yai ko hana toram da ba duna khodong cha da ba ka su le ram ye adubu ai na du tawre na nu khadi ge na pharabani haibu di I am not I claim to banate praja singna khang na no kana ko man hai re na mu kaim to da ja lo na nang si na he na bu to mun da na adu ge pot adu da le da na commission oiru re acting chairperson oirura adila tana high court ta ji public interest litigation adi hani gi leibu case khara khari tang wara bisu paijeri aduga leiribu man cho honari aduna chigi elada mana nana ai direct hun bedugi wa oina haire aduma klar lere adu degi point chi da haire ga di adu debate to che na haibe di I'm ready madu debate to tongning ne khang ba haira ba government gi expert kana kana no IAS IPS adigi lo ge maram da le ba advocate general kana kana gomingo ibako asi tore haraga see order se 31st May the toibo order se government of Manipur ki order ne ba government of Manipur de kana mako iba chief minister mako iba cabinet council of minister gi mako chief minister na real executive head chair of the state chief minister ni aduga governor na titular head ni pulap governor amsung cabinet council asina ko ge governor gi makok na adu government ki executive ki adu governor hai sidi maming da na ba governor hai cheng sai tomcha na hai ba 371 c gi close to the hill area ki di mana khatang president da gi aya ba loraga ma gi tonga na president report pe bangam jaba amu di le ba aduga article 257 256 to 57 da Central Executive Committee, Central Union Executive na state ta phanna bigita mukta direction khara pi bidding amme abako adu haire dana magi khoge statutory sunata ba constitutional sunata ba matam chupi da ba chahi magi nang hapabani invite command ki chairman che advisor security Kuldeep nang se chahi magi ni thamanga gi ni chahi manga aduga adugi ni aduga akhoi governor ki pleasure dana hapani haibisu kari mamta pandaba icham cham executive order officer ama officer do sumni ABC ri hadamne retire IPS katang khanga da bamna chal to hon banaya ba adu haire no chief minister ki loina lokthok na te ni power of attorney ma ira liable on da harge sai ukin me amna kan heri do power of attorney ma ai thabuk cha tomcha da sinare ai de thabuk khara chan ma laibina laibe on ma se ai gi mingda mana tor sanu haibana ba adu maduna aina pelotari da ai gi power of attorney do revoke tore I channel cancel tore haibi saying ni dana aduna mana thokiba order haibati in his government gi toraga home commissioner na governor ge ablor ga thon banina he masidi ai lokselle nang advisor ona dum le ro chairman to di oranu ai oge haibi si ngamme ba aduna sigi matang da adumako adumako mawandi lokthue haibi si ga chumbo mayam amle ko chanam so hangmaya ne general public khangna ba chief minister de ge unified command lokthok le haibi ge order le bra ba masini oje ukinching channel advocate hanige advocate general oram singal so chumna sum discussion da hangnarip se moi mangna so masige has no functional role hai je sini kana de ge ba has functional role sida so yaudi sini chief minister gi matang sida hai je kori no ne functional people alliance for peace and progress na hairi basini go pam dana moi hai bana ba adu choi khoina saurbe ya de ba moi chu inchin ba government gi moi bo authority ro government department lo department lo advocate general lo
नत्रगा CMO की ऑफिस की ऑन बिहाफ ता हाइरी ब्रो कनानो अदुदा नपसुरी तौदना लेरिबे मी अनिदु कना कनानो अदुम खंग पोनी दनको आइना हाइबी दबे वानी दुनिया अदुदी कोन ओके मोइना संदोक चारसनो ओके मोइना संदोक चारसनो आई पबुंग द लीगल एक्शन लबुन थोपदसु अदुम चथरा ओके ओके पबुंग लापै खुदुंग चाबसे लौरा कांदा मसिगे एलिगेशन से आई पबुंग द पुसनजरपनी पबुंग वरो बिरोय अदुगा पबुंग दसु मसिगे खुदुंग चाबा मने खंजबने पबुंग को अदुगा मखातान पबुंग द हंजनिंग बो वहंगसी पबुंग याम तेना कमेन अमदन पिबियो एकोगी ngasi je chamani shubagi wafam sina tongana thamakanda ngasi India ki Union Home Minister na phongdori ba wafam je ekhoi Delhi da Jantar Mantar da masing yama ba miyam amagi अखोगी प्रोटेस्ट मरुना मणिपुर एरियल बोमिंग हाइतारे अमसुंग रॉकेट अटैक की मतंग सिदा एक्शन लौगदोबनी हाइबा मदुगी डिमांड मी मसिंग यामना टिंगिबा दिल्ली की प्रोटेस्ट अमसुंग मणिपुर होगिबा नुमि खरनी जिदा इंटरनेट शट डाउन तौदना अदगी टोन टोन मफम द नुमिदांग द नोंदिन द अखोगी यामना इवन प्रोटेस्ट मयाम अमा हाइतारे महिरोइ सिंगी ओइबा नुपी सिंगी ओइबा प्रोटेस्ट मयाम अमा लाखिबा मरुना एरियल सिगी ड्रोन अटैक लाखिबा रॉकेट बॉम्बिंग लाखिबा मसिगी मतंग द अखोगी पमो लाखिबा इहो मयाम जे मसीगी backdrop ta ekhoi Manipur gi sorry India gi Union Home Minister na phongdor iba wafam je kayam significant oina lowe pabung ihau sing sigi mami tapam thoe na khanbra pabung kari khanbi mami tabam di thokpani ne New Delhi is the capital city of India apun magi oiba adugumba capital city ne ba masida laoba khongba pen da ba phongdokpa wakat me pham ama tawba duga Imphal da tawba aduge ani jaga ama da rural or urban Manipur gi jaga ama da tawba dagi di henna tabam thokpana ba aduni ko na ba dugumba maya ama tawba ko na discussion awar public opinion discussion awar da tawriba khanna riba ne ri mam se kana um di taning dre koning dre hai ba ko khangja da dan hai ri ni masina opinion ama create tawraga opinion form tawraga hoji tam na hongi na tro taba yadre hariba ngai kumbakal na ne na uja Sonamani na hariba insu am hairamba hoji te kumbakal na te riban winkal oge tawram ne chai kun tumbado chai thatra to kumbakal di thatra tu thataruk ta ne ba hoji te thatra truk ne ba aduna adugi pot ado oidana le ramadu akhoi mayam na thagat pa Hanuman macha ma bimol ko ba athar ko ba mana mai na kong da lawru bidigi maru mari de hair yadana oi केस लिंग तरह थोलगले मैं संग फारे मैं मणिपुर सिदी नंगा कुकी मैतई पांगन अदा सूम तौर लापनी मैं कन होटनरी ताइबमा अखोना ताब याब ओइरा तौदन मचिन बाउदी थोरीबको जाइगे हनुमान मकोंद लाउसिनबद आना साउदन होगलपदा माइ मयुमुदी चाकते अदु मयाम पुंकाई काइरिमनाबा अदुना Hojiki hairiba mamchi mayamna lauba khongba movement toba mera paibigi aduga civil society mayamgi aduga intellectual singna nainari mayamgi maluina lan pham ni haina khallaga changi be chai now khun ngak pasing arambai aduga lipun loina makti thagat ni aba maji state na tawdabati khulai paraga changi ni aba kali prajana khulai par changi abro lona yate but ngakpi da ba igi state na center ki changi iba central forces na ngakpi da banina lo da su yai BNS da su yaure ai sa kanjana ba self defense private defense ai amasung ai gi kairoi lekai marup mapang mayang wa tawga ikoi gi khun ikoi gi lekai asingak chana bi min sama pibanina adu tawbana adu matam chopata madu chunga da una te ba sarkar na tawmi hai da na ai gi state portion tawri noi ponama khoi thamo hai dai khoi choi ong na pangle ma appeal tawgana ba khoi thamo sarkar na tawrani tawba hore CLPM nam thar BSF thar Manipur police ta sum thok pi re tawrani tawbu so hore kuki terrorist yankhai phare cham phare adu di noi to hai she ba adu tawda ba dun tawbani adu na khoi na khanari ba ne na rip se kan da ba din te kan nei jam na kan ba cham da cham phangbra hai bi du di pangde tapna sum सरकार से तारी हाइदना कानदबदि नते काने आई मथंग से ओजा तुम सादा लाक्सिके ओजा दा लाक्सनि मजे मपुंगोइना आई खुगी
border fencing ki matang chine border fencing si mak ngasai ojana sabi gre Manipur chief minister na pi giba memorandum do jam chawna yawi aduga masimak ai public ki amasung CSO mayam ga kan be demand oyaga lakpani hojik 30 kilometers Manipur gi Manipur amadi Myanmar gi ngkhoi paring da leiba Indo Myanmar border sida hojik samban gaba loire habani masigi manthak da 1500 kilometers ki apunba Myanmar amadi Manipur gi India gi ngkhoi paring si gi fencing gi damakta su masigi budget approve tawre haiba amasu yaure masigi mathakta government of Myanmar amasung ekhogi India government ani wari sanaraga only visa kaki khudang da mafam asida gi ekhogi chathoksin tawgi ayabase piragan haiba wafam ne now masigi ground reality si oja kamain expect awi aduga in any way live central government gi initiative sina Manipur da leidiba hojiki conflict sigi yam chawba issue ma resolve tawba yam chawna mating bangani na khanbi kari kan bi ocha masigi matang je aina hajining madi hoi phare moina ko FMR su lokthoi hare ko border fencing to hore hare ado ta gadi moina keno notification um thokum thoktro FMR gi makha da changi ba mi sing do tang asupomong da thokro haidna notice ama thokadabani madu tawdri ko madu yam phataba podamni maram ni keno da hana changa lei thokre ba aduna di hojik hana changi ji moy alo ya bidoira hojik madu da changi dana hojik sugi leader obe mayam yauri ko kamni thole ko thole adegi ko suda moina mafam rang khangdana ko aikuigi sugi agreement ki matungina maming ne dedo bar ne photo ne torgadi sugi member oine adugi marak da moi mi khando obraba sagi atopa mayam exercise mayam le ribo ko masi kana da sinarage ba similere adi border fencing khabi mra phar kha da gadi je hoji am samna haibada kanu huran ba yade mi hat ba yade habisi gari lana thoba yade habisi lu ni ne inda leje ne enforce to mo sangdra haba ada enforce to no po che akto thana ako de kai chaning na pa da bi rong ge nam leida adi type to ri ya roi ba ado sige potama khoi ko pang ya de sum toksel lakpi gi mo man ba ma sum laksil le ba ko adiga to pa mana hoje border fencing kar gai matang si ko ina yam na nungai to bse hoje ga ba PC ne ajam pan ne ko mana kana DG oi bsi ko June 2021 dagi na 31 July 2024 bo ne 1 August ma retire to bun hai ko koi document yang ba adi ta di lan hai di ko cookie narco-terrorism na tori ba lan si me de ho ni ko June July August na ta tha hum mo hai ko ma tha hum muk le me ba aduna di hauji akhoi da khwai maru ji kaino da tamni ma chahi ani ko sei ahum haitare ko sei ahum ma kano gi DG gi assignment gi mako oile me mana na haibado wa ngang ko asmite Manipur gi police di mite police ni ka haibu ko adi swane amna secretary anu ko asi ngangnam me ba aduna ta gadi mana magi wakanda du gi chen ba ta gadi mana puri bi chahi ahum sita magi makha de leiba kano me am sa assignment filling ja ma loina ba brain wash to mo ira mana leader ma advan khalidi tamni natra adu nanthok pam sangne badu madu mana tawri basi lale na haibida ma khak nate ba kwai ma kok tuna adu wa khalam ta gadi mana magi makha de leiriba officer mayam sipoi mayam du kari ta amgo de ge ba Manipur sidi khoi noi leibe aba jaga nate he si Manipur sidi mitei gi ngak ni he kai haiba gum ko adu mathak da Manipur police ga so bujin kana na sumba ko ge police ki force da administrative ki force da khoi ji ko ngasa gi kano da ethnic lines da mana thugai na ba to birama baba ta sine yung ta gadi khoi ji ko majority na haibu ani tamni high official da koi pura yam pick khaba minority ni ne si prithvi gi mafam da lei ni sigumba aduna asing mayam sina mayam si singdok pam sange ba aduna ko mana ga haimu tam da ko khoi ji bias oide side ani makte mi kali ka ne kai kali ba Socio-Political kan irang ho ko matam da ma kan khoi gi mitei settlement kan bro tamni kan bro ne mana humjal sum puthoi na tro adu mo ne pithoi na tro man hairi je ekoki mi phari mi masing chu cookie ni heli asar first safara police scenery vaze aduga asar first thugai ba atu wa da ya je mana pangang ngang bo ne ba mana pangang de wani ground reality di yang je ba akoi adam sa bo khundo ji mana ma agus pau ti le mi ne mi de ne ba moi amanung le do thukai ba to ma ka tu le ge ba asar phal le na tro Socio-Political da more da asar phal le na tro ka do le ge ba adi kanu se border fencing wa ji to sa police na ji border lo ngak le na tro moi de more de ge po chei sing da tes lo le da moi de ta sing hai ta ga de moi break to da moi gi kar gi kadu sha ya ho de no khang si
मैंने याद दी मैंने प्रमाण तो उदों नत्रो ओजा मतंग सिदा यूनियन होम मिनिस्टर ngasi mana thamgiba press briefing da haba tare ngasi gi maitai ge kuki gi oiba conflict amu oina di adum panle si mamang du pangiba leire amamang da external gi oiba issues khara ye masi gi elements sing yaw gi matang da parliament da pangiba zu lei now ikoi gi ngasi union home minister na aerial ngasi gi drone bombing amadi rocket attack gi matang da wafam da pandaba ze oza masik kari happening is masi matang e haning mi da ko mo khoi gi di wang ning na pangang ang ba de moi si kanu ne moi si kana gumba ko khoi gi competent person ama da moi si moi gi species helam ngani ba ko ibe matam da ngasai gi ko kana khang ne tha ma ke da nimi hapta ngi wang da tha ngi wang da lotion gi ba species mo na madi mado kana adu gumba or mo se ba ko khuda ke adu yam noi te ba na ngasi question hangi ba mo to question yam hangi ko tam ni ko hangmo matam da si hangi di kai gi no ba drone bombing to si kadri no ne ke do करके अजे कनो दा कनो जेरी बांदा होजी जी म नुति गी नोंग का पि हाब क्वेश्चन जे हंग दे क्वेश्चन रो हंग दिन आंसर तो थोला रोय बको अदो क्वेश्चन हंग जी याम लुय बको अदि सी मतंग सिदा के नको त छिंदुक जोगे को तामनि गी याम नोय तबम यावरे बा तामनि मोय नहाग ऑर्डर दुंग तिंग जिगे तामनि दो मोय अटैक तो रिजे एति तबुम थोकते खले बा मसी मोय न तामनि दो अटैक तो गे हाय तागदि मोय न तबुम थोकते मोय हाय गे गना गवर्नमेंट गी साइड ते हाय रोबा सिदि हाय को चीफ मिनिस्टर मणिपुर कैन कॉल a meeting as and when required and he will head such meeting kan हाय बसे असिदि को थोकले मी सिंग दो तसिंग लागे हाइतबा ले हाइतबा हानिंग दे करी तो बुगी नो सिगु स्टेटमेंट थोले जे अदिगे तामनि गु पर्सनालिटी द पर्सनली अटैक तो बुसी करी गिनो फर्स्ट पत जो तामनि से को अखोय कोहर नम ले मै जुम खन बद तामनि जे अखोय की मणिपुर से क्वाइ लाइक थेरे मणिपुर की हिस्ट्री नै न अंगांग याम लेरे नौना को कोहर लिंख प मतलब द पोक तो मी याम लेरे कोहर सिन ने बा को कम्युनिटी ऑन ह्यूमन राइट्स साइडना तौको मतलब द मतलब द चीफ मिनिस्टर की मचाना नत्रो नुपी मचा अमा इम्फाल तोरेंदा हालगा तौमदा कई ममी अबदो नत्रा अदु याम चाबो पोत मनेबा अदुदा चोंथोक्तना yes ai maminga no maminga haning dre matam de ha adu sanji thong maga da ko sanji thong maga da ta le ni ma se chene ha ni adu madu ki da ko ho na chongthok to na khotok ta ha di human right ki manipur da human right ki movement ho ri je ko ho na ho puni tam ni se madu general secretary ong ran khali ko adu na claro bra yes claro ki through the tawre ne ko aduna sing ba yam kui da ba ko ge adu atopam na mayam khangbi ge damam na ukil se makha yam yam कले में आमी दिखे नोदा कोई की पब्लिक की लाइफ तो कुंधर बा उकिल सिखर तांगे बा अदुदी कनाने केस सुबह संगदुई नो नत्रा केस सुबह कनाने संगदुई नो अदु तौरिबा थबक सुदु अदुम माइ पांगे तौना अदु पर्सनल एते ओइना तौना खुसिदी माइदी मसिदी तौनजनिंग दे मसिदी मरम दे केनोदा कोई सिदे थोलागे तौरिसिंग जे अखोइ सु ngसागी अखोइ की उकिल लमगी ममन जे याम पोनी ने उकिल जे सेकेंड पैसा लौनरी बनी ने सिजे तामने होगु ममना सुमाइना मायाम गे दंग चोंथोग थबक तौरिसिदा अमोना तौनिंगनबा तामने दे टेक तो भाई जातो तामने की मतुंग इनगे तो मायाम दे टेक तो नेना इदि लोगजने बको अदुगा अदुगा तो पमना ह्यूमन राइट कमीशन जे लिंक पे हम कोइरे kana मतम ने लिंखलमी 19 कनुनी मतम सिदा 1998 ता कने लिंखलगा मसी की मेंबर सिंग सिगी कनु से रिम्यूनरेशन से कैंप पिरंगे बा बलिसिंग 33 रा ता तो को तो लिपिरंबा अदुने बो अदुदा थबक तो वाबने बा मतम दिगा हा मतम मिजो अदुबो हजि तामने ओबि मतम दा को हजि की गवर्नमेंट ता मतम दिग जेज की तो पिखे लेने बा अदु तागदे मतम दो तागदे ए अखोइ जे बीजेपी सगले हाविद्रो अदुबो ऑनरेबल बिलियन की मतम दा नत्र हिगत पिरिसे सी मतम ने हिगले अदिगे कंज्यूमर फोरम की कनु से चेयरपर्सन मयाम अमा अदि मेंबर मयाम हेंगत पिरिनेबा अदना सिगंब पोचे को मणिपुर द लेबा पोचे मसति सुंगंग गंगना करीनो हाइदन को मोइना पामदब पार्टी दे चोंजन वांगांग बुदि अखोइ उकिल दि मदु तौदे अखोइ दि असेंबा अचुंबदा अखोइ दि लाक्सबनेबा अदना हजि तसेंगना हाइबदा ngasi gi piriba 100 point program da pigi base akoina pamba yogde ko adubu masi akoina yam kana su sawu ya de man ngarang nan da thokpani na adu masi moina speech semba matam da prepare to bo rum da ba yai adubu ngasi yawbi riba mayam da question hangma matam da drone bombing gi hangi de tam ai hang bata de ko adu da hang dro an da khumda na to an bam ni ko adigi hoji jiri am da hoji nongoi kapthani se masi hang de adigi jiri bam da मणिपुर पुलिस ने चलप मतमदा असम राइफल कनानो सेंट्रल की कामबन सिददी अखोइ जगाने नोइ चंग कनुका हाइबदो मधु करिगिनो न हंगदेबा नत्र तमनिको अधिक अतोप मना कनुगी साइड तोंगलागी साइड मपा मचा रा हाप मतमदा अखोइ पुलिस न तानरगा चलप मतमदा मखोइ की गाड़ी ने थसलगन थलomba मधु हंगदे सुगलुदा पुलिस स्टेशन की ममांगदा नत्रा सेंट्रल फोर्स ने लागा मोगी गाड़ी खमजलगा ngसागे अखोइ मणिपुर पुलिस ते उसे थोदना तौगिबदो मधु हंगदे
अदगी मोरेदा को मखोगी मिलिटेंट यामना कापगा अखोगी मणिपुर पुलिस हाप मतमदा सेंट्रल फोर्स कैदोरग लेगी बेबसे हंगदेबसे से हंगद्रगदी सी करीनो अदुना तसेंग हाइतागदी क्वेश्चन हंगदब अखोइनजो मदो हंगबम संगेबा अदुना हंगबम संगे अदुगा तंगसेना हाइतागदी गवर्नमेंट हाबसे अखोइना पामना थागतखिबनी अदुगा अखोइना हाइजे मथौ तोबि अदुगा तसेंग हाइतागदी सेजा हाइ ता होजिकी ऑर्डर्स दे यावरिबा नसेगी चीफ मिनिस्टर ना माना कौनिंगबा मतमदा कौबो याय हाइबको एजेंट होन रिक्वायर हाइबको अदुना दे अखोइना हाइजेनिसे होजि मथौ तारेबा को मीटिंग अमा कौबो यायसे अदुगा ही विल हेड सच मीटिंग ना माना कौको मतमदिदी सिगी मीटिंग दुगी माना शेयर तौदोरिनेबको अदुना मसिगी पोसे मसी अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केहन खांगनबा लेरबरा माना अदु तौबो ngamदिदो केहन खांगनबा लेरगा अखोई प्रजादा हाइबिरो अखोई माना हाइबताय अखोई माइ मतिंग लेपिबा मंद कनो द मासे होंबा चावगने लेप नतेबा अखोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने अखोई म्याम की चीफ मिनिस्टर ने ना मदुद लेपनेबा एम जाति पुनबगी चीफ मिनिस्टर ने ना अखोई लेपनेबा मोन उसी होना तौगा बरो नयाना पगा ngangido मखोई कनो ना कुकी नार्को टेररिस्ट ना अखोई आर्मी दा लेबा मणिपुर पोस्टिंग ताबा अदि आसान पेट्रोल लेबा पोस्टिंग ताबा मयाम मकोक मयाम थिदोगा सिदी लेहेनगेनु का मा करी तौगे ख्वादी मा कर्म एक्शन लखोट करगे बदुदा याम थिना सिक्योरिटी का बेबा पोत अमने बदन तामने दो ngसागी असिदी सिदा लेबिनी सिदा लेबिनी गाजे मिगी यामना लाइफ थ्रेटनिंग बा अदुगुंबा द थबक लखोट तबा अदुगुंबा को थबक लखोट लेसु उदबा अदुगुंबा पीसी ने आयमना थोलागा माना चाहि अहुम पुबा मतमदा मणिपुर द लेरिबा असम राइफल सिंगसे असिना मितेगी मथकता येंगंगदब मियेंगसे मसे अखोई को मम्मे ममदि कनो असुगाम सेक्टरियन ओइबा मि अमना चाहि अहुम लीड तौरमबा फोर्स से हजिक सैनिटाइजेशन तौबम चंगे अदु मोखरेजे मपान थादोखिबम चंगेबा मरंदि कनो द मोइज मपान थादोगा को तमने अखोई मतम खर समनामदम चंगेबा मरंदि कनो द मोइज याम थिन पार्टीशन ओइबा फोर्स ने नाइ देउसि लौने ओजाय याम नुंगाइजे याम फजना थंबिगे तोंगा तोंगा फम याम आई बंगदु लाक्सिगे बंगदु लाक्सनिंग बजे ngasa ओजाना थंबि वफम जी कंटिन्यूएशन दनि ngasi होम मिनिस्टर बनगिबो वफम जिदा यामना अखोई इफ Manipur India के होम मिनिस्टर ना if he is very serious ओइबा ताराबा अदुगो मांगना टेक अवे अनि खक्तंग दि याम मपोइना मरु ओइना लौबसी ngasa FMR गे सिदा अन वफम मम ओइदे तबुतबु मणिपुर की इशू जी रिजॉल्व तौनब की दमक रोड मैप अमा लेरे हाइबसिना तसेंग बो ओइरगदी तसेंग न मणिपुर की लेरिबो इशू जी रिजॉल्व याम थुना तौर अदरा हाइबगी थाजबदुनी अदुगा तसेंग न महौसाना हाइदे पब्लिक त लेरिबा मिस्ट्रस सिगा की लेरिबा फिल्म जिदा मु हना पब्लिक की थाजबजी मांगन दारगदी मदु ओइरगदी इशू जी रिजॉल्व तौबदसु याम चावना अखोई की दिनदा नब मरम ओइगने हेबनी मरुइना CRPF सिजिनबगी मतंग से सिगी सिदने अखोइना खितंग इंटरप्रिटेशन अमखक पबुंग लाइसे महंग हाइगी बजी येराई कोर्ट we have successfully deployed CRPF at strategic location tongan be strategic location sing the CRPF se deploy tore infiltration thingnabagi damakta government of India amadi Myanmar anina movement of people sing see only through visa chatnaragani habagi wafam ne pabung masigi matang se da CRPF se asingbadi Indo Myanmar ge border paring sida border ngakna ba leiwa security force se Assam Rifles oine sinara mani pabung now CRPF na mahut chilakpagi wafam wakak lakpaje masida Assam Rifles ki mahut CRPF na sille haiba haidraga jo ngasai ki magi purpose simadi Assam Rifles na hana torma thavak sing si CRPF na tawpagi mawang ni now public ki yam popular oiba demand amadi Assam Rifles ki mahut atopa paramilitary forcing na mahut sinbiyo haiba sini matang sida home minister na loriba masigi steps hai is it Manipur की people की demand सिगा relate तो नबो इन लोग पने न लोग पुरा पाउं करे है बिनिंग मिर्जा sorry मिराज अखोई ये armed personnel दा मखन group हम थोई our armed forces have it army air force and navy the paramilitary force paramilitary is only Assam Rifle then comes central central police organization means CAPF BSF CRP आदि करी है ये कोई SSB ITBP असु मसे लोइन करो दलाई central armed police forces दा CAPF द लेबी मीशिंग से mostly law and order in वक्त थम्मे border द थम्बा है से they are specialized people border have see our many enemies
Myanmar gumba, Bangladesh gumba, Pakistan gumba, China gumba haibese very serious kind of people. Aya moisi gumba thamgandi. Matamata way back 60s beginning to ida kuna mori daga chalaga Myanmar munung cheng matanya koi turi ndi hi ka la laga meira ka paira chali ta jaduga. BSF na guarding tawame. Ngasi Bangladesh ka or Pakistan India ke West Bengal Tripura Meghalaya pun musa BSF na lone guard because moi training makhan se kadang tongan ba but BSF so it comes under the purview of within the ambit of the ngasai ko ye CAPF talak pa Assam Rifles in a paramilitary order it has been commanded mostly by 90% say by the army officers and when command to moi training operational purpose so army makha da leiba shini khena bhai se acha quantum of training CRP the piba kujukulation and normal ke peace and tranquility am loan order the season ba RAAF kaina mo marak ta so mo thore masin marak ta mo heing no pai na mujani adu mai gi kujukulation BSF na mo ketang CPF te ketang CRP te ketang mo ne mo haigali mo de piri bu no mai se makhan gi pi haba Asipuna mase loina toba yaramani had there been that nobody pointed finger on this Assam Rifle and army. Assam Rifle ga army ke matak ta mean chingnarei base there is sufficient ground, sufficient reason to point finger on them. I have a due regard for the army. Yes, okay, chanabi, konabi, moigi, there are certain norms. Okay, moi manabujade. They are very particular. I have a very, but there are some molds are there. 100 thoi be issue say, must all my means had the army or the paramilitary force, Assam Rifle matik chana matam chana justifiably or makoin duty se tarambata without any bias or without any having any kinds of different opinion. Moidi anybody around matabuk to the moimatik chan to birum matarbadi masia hek horupadi mutat pajar marjani but which they did not do it. Other tapu chigner pose hanadigi Karigino Assam Rifle Kante, Assam Rifles by Talu, Chalu, Highway Sakarigino, Hybrid, Queenism Leshalakpaga, Machamasul Solakaga, Family Dum Lerpaga, Kodmoko is some sort of a soft corner, Hybido, Mima Udilabum, Tui Lerpache, Tara, Kunkuntra Leshala Manina. They become an inactive. Okay, inactive to show Oiro Yare. Not only that, they remain silent. Atayibuna couple laga akoi na khatang macha ma toro but nahi sine ka khap jadi buffer zone sine to bu jati hai dana atay to budur mami to ushal laga leiba this is how the our fingers are pointing on them their credibility is lost makoi to thaje ba sharuk khai se we totally lost if a person like PC Nair who is the head of this Assam Rifle ki 45 battalions say almost 45,000 khari hena lady bani all more than half a lakh lady bani adugi nupalduna bhau asu minus very serious and dangerous and in a very unbecoming and despicable and obnoxious behavior if you could utter makhadri kari toro moidagido that is the reason everybody pointed finger on their integrity. They remain silent only to those the people living in the plain area na akune kanogi thangam paire chapa khopa nongmi paire dinata tawbha moina koi thingi sondagi mathakte kapalak puna mase kanagi magi bordanno kanagi magi ashirwad no kanani injali bano kanana protection piri bano now it has revealed it aduna I am very sorry to say even Indian army Toromise Yengbu, Editor Guild of India Mayam Lai. They invited them, Editor Guild of India, very big people, high fight, this thing, that thing. Lai Kole, Khao Pio dance karo, enjoy karo, officer Nesper ho. Moine briefing P. As per the Editor Guild of India, some of the very unkind people from Delhi. They didn't want to see the Manipuris. You Editor Guild of India, you people. Moina hare Tauri Punimagase Mase Amina Koi briefing are you how about your credibility? You lost your credibility. आपको पर क्या विश्वास करेंगे आप
हायरेगा आर्मी ने ब्रीफिंग पे, ओ आप आर्मी के साथ अब नौकरी करते हो और ये भी हमें खुश है आर्मी अब राजनीति में आप उतरे हैं, बहुत अच्छा आर्मी, क्योंकि आप पर कोई कभी हम संदेह नहीं था। नोने तोड़े पुल में से लोने बित लोन चप मन बनी, but who is masterminding all these things above all the government of India? Editor Guild of India ने इतने मुखी ने तो बुझाबा कोई मतलब लान फेक नैरेटिव तो उन पीव से I'm sorry to say the judiciary, I am pointing finger on them. That to Chief Justice of India, my most respected, admirable young Chief Justice D.Y. Chandrachud Ji, Editor Guild of India, he has come to know that they have committed some mistake. Yes. He says under the 135A, say that when some journalist people, when they started, when they committed to, or they have wrongly they have published, or they have falsified some information, etc. How do I punish them? So many thousand people, Hyderabad is acquit to be. PC na masana hairi ne media sing to thola iba mayam report puna mukse achum bana tian whatever might be the reason, a person like this Mr. PC Nair and Mr. Harris, deliberately I'm saying it, they will never accept it, that they without their rank, without their the naming them, they don't like it. I said that I dare to say that he's a Mr. PC Nair, Lieutenant General. I don't know. Had he been the Lieutenant General commissioned by the army, I don't know. He would never have given such kind of a statement. Okay. I have never heard in my life. I met many army generals by virtue of the ADC to governor, CM, OSD, or DGP, staff officer. I became many officers. I have my due regard. They are much more disciplined army and paramilitary than to the police, because we are law and order. The only once upon a time they have a beautiful the discipline, they have got the beautiful manner, but something we see the new thing that which is never expected, and even the army involved in the politics and the paramilitary. Lieutenant General, he spoke just like something a different type of madman type of shame on you. Koi took a chain no koi beginning day Bharat Sarkar no koi khangu no ne thammi miyoi sing se na koi gi agent oibado akoi bu manghal le akoi bu kafal le akoi bu hatol le और अब शांति की बात कर रहे हैं. किस किस्म का शांति है थम्स ओके बंग थैंक यू वेरी मच ngasi gi yamna hard hitted oiba aikogi dialogue am oigre ngasi gi je aikogi 100 day of Modi Amit Shah's answers for Manipur ngasi Narendra Modi gi ahum super hat-trick government se gi chamani shiguba numitsta Amit Shah na pigi ba press briefing adu da Manipur gi damak ta karam paukhum lakhi ge haiba paukhum sing adu da khana bagi ngasi gi topic ni baro in the national issues sing da ekoi khana bangam dram they were very much occupied by ekoi gi state ki subject sing adu ga, and again the emotions ji public ki yam wang leiba central government ki attitude sing da public ki pena da ba adu ga home minister na piri ba magi statement sida so public ki trust ka dai whole area have sing ngasi dialogue sida gi adu reflect over ngami da budu in any way government of India gi makai da leiba road map ma lei hari baza masi the ekoi public na thajaba thamakanda thu mutam the road map say in practice on thok piro haibagi thajaba do thamjaraga in reality do on thok piro haibagi yes madu da on thok piro adu madu on thok ta bataraga di public na ekoi government of India da thajaba gi lambi se tatkibasu ya bagi oithok padi lei on this note positive note se ngasi dialogue si lotion gi tancha do lojoge amu ngasi dialogue se da saru ya ki ba Manipur gi sangnai reba public personality singi marakta pabung aikogi Khaidem mani sena advocate aduga hana Manipur State Human Rights Commission gi acting chairperson obiram ba hojujikna taragi chesu gi chairperson obiriba, and then pawung posang Sonamani reunion socio-political commentator aduga tonga ba official capacity the am the decorated officer mo ina lebiram mani mathang the All Manipur Bar Association gi am prestigious organization asigi hojujiki ina president gi thogai pubiriba learned aikogi PUYAM TOMCHA aiko za TOMCHA puno ko amagana thagachari ka khunu buchari ngasi gi dialogue ki lotion bi tanza se matang si lojage amasung Manipur gi miyam na mi eng topic ki namuk ma thagachari ka khunu buchari ma thagachari.